ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakarikap mo titirsi ng maray, sapay umutang ako may timantika. Di mo ko na nga ilukat ka, tapno makautang ka, maray. Ay inakagsakada. Aday tadi ko araw ka pagluganak. Na, Nay, duha ba bakit matgayam ti pasaheros ka? sanak nga agudong tawan kwarta. No kayat mo nga utang ti plitik, akit umayak ni Mike. Kasano nga day tanana? Utangam ti plitim nga agudaw. Utangam tumanin wagawid ka, kasta ka day. Ayun gaya man niya. Apay no agpaw ita laangan ken ka iti mantika. Igatangan nakman iti mantika, kwarag. Ayan nga rod nga iti igatang ka. Kwartampay laang at igatang mau ta ited kuntaw. Anya, agpauit ka lang nga rodan, utangam pay laang. At dansamot siding na day tadilam nana. Ila sasawon niyaw. At dakit kastan. Apay ka nga awanan ngay, nulakit tamayat ka. Ay, awan pa'y napasadak nana. Ingkag kita iti lakaw, tapno at dakwartam. Anya nga iti mabalin ko nga ilakaw. Ay na, intaki din ko araw. Panawan tan dito, ni Marituyang. Ay, Anya ka di tinadagsen unay aparikot mo ay nakapanimid ka rita. Apay, damay tulong nati pa nagpanimid. adda nga tasiding di taubot mo ba daw? Anya, tapay day tasideng. Apay na panunod mo damdamagan day tasideng. Manipod nga min iday kat awan tilulong awam. Tugtugawam samot tirigat. Pagkunaan mo na tugtugawak tiriga, may. San ki dain? Manipod nagasawa ta. Ijay laktabang kag ti papapananta. Ngam di ta bumakbak nang. Saan nga taasi ka? Ti adda tugtugawan na ariga. Kita man no dasiding di tapatong mo. Ay, di nakasit gan. Tamadama ti panunot ka. No kasano amada anak ite kwarta. Apay ka di ano sumangpet ka. Katday tala ang cellphone mo, into na ram, inteng. Na, anya ko mat into na rin. Sika ka di? Na, kasano ko mga into na rin nakngay alaklakayan. Adan sa siding day ta utak mo. Ha! Ay. Nakakita mo ti siding iti utak ngay. Agreklamo ka no, agsilpunak. Silpon kaya tapno sika ti buting tingak. Oh. Sige nga, Rod. Day ta cellphone mo ti into na ram kanam inton madanon ti panangan, wan? Naa. Awan nga min ti danom. Awan ti madengdeng, kan kang runaan iti amen, awan ti pagsungrod. Ay, anya matin. Kapitan pa'y mo ti tao. Inak ka di sumakdaw, kan agkayo. Siyak ti mapan sumakdo, tasik ka ti mapan agkayaw. Naa. Sa anak nga agluto, no awan isang put mo akayaw. Nalawag. Ay, wanit. Suron ko. Matikas to. Apay nga rod nga agdayamudom ka. Ha? Ay, kastan sa ti adasiding ti bibig na. Na. Nalaing nga agdayamudom. Ada ka may dito'y turod baray. Imbaunak ni ba nga agkayaw tawan kasun? Makapasuron. Baga na nalaingak nga agdaya mudom ta da kanusiding iti bibig ko. Pudno nga taday ta kung kunada asideng baray. Uray ni tuyang kaw. Dinamag nakiding no, da kanusiding iti patong kaw. Ha? Katugtugawak ka no, tirigat. Ay, una ba tatugtugawanan ti irigat? Agreklamo. Kit manipod damo, kit marigrigat kami, baray. Saan amawawatan ka kita babae no maminsan? Win nga rod, baray. Nung awan damay, apay sa pulan tayo ida. Anya nga ta abierto ti adda ka dagita babae. Adda nga ta siding dagita. Aguray ka man, maribanang. Kasla itala ang amadlaw ko day tasiding di tatel-tel mau. Adda ka di siding ititel-tel ko, maray. Jakmat ngamin makita. Adda maray, nagdakkel pay. Uray ipakitam kin ni Marikwanang. Tumalikod ka man, maray, takitaak man. Aday ta, nakatalikod akon. Aywan, adamot nga agpaiso. Ne,
Kasla italaang dayta Anya nga tati kayat asawon dayta sideng. Apay, ada kayat asawon ti sideng? Adda kano kayat asawon ti sideng kukumaray. No adda kayat asawon ti sideng. Anya nga ro ti kayat asawon dayta sideng iti dakulap mo, maray. Agda magaktaw. Tay bagak kada kayo ti kayat asawon ti siding iti dakulap kaw. Saan nga ta ati sideng iti dakulap? Kat ipasimudaag na ti kinaagdadawat ti akin sideng. Ha? Sasawon mo tabaa? Apayasang kakitam day ta siding di tadakulam mau tuyang. Kunada man ang makaawa takto kano iti kwarta. Unama ni Marikwanang nga agdadawat kano ti kayat asawon ti siding iti dakulap ka. Nay. Pudnon sa amit timbagada. Anya ti pudno ako nam. Saan ka day? Akanayon ka dumawat kanyak iti kwarta. Kat kanayon mo mga awatin ti itid ka. No kasta. Kasla pudno nga raw. Ti siding iti dakulap kat kanayon adumawat ken makawat iti kwarta. Ahay. Walat di ka papatsin, mate. Naira na lang mo lagi ta pasamak. Awan mo dakas na numamatay. Takas lagpay sumaw. Dagiti at ako nada. Adda iti tao day ta. Ang saan nga mo no agpaisaw. Ay, aday tati kayo. Aglutukan. Mabisi na kun. Pagkaiwan nyo pa iti kapitan. Na, Kanya matin. ay, agdaya mo dumanagday ada siding ti bibig na. Ay, salbag day ta siding-siding. Kasano aya maikat? Kasano ko mga ikatam kat partitikudil mo dayta, inteng? Apay ngamin nga da siding. Awan mo't kadagiti da duma. Kunada man nga ado kano ti implikasyon dagiti siding. Kanya kumangay. Adula amin nga implikasyon. Sika nga adda siding iti bibig na, nalaing ka nga agdaya mudom. Na, Ay, naira na nga tawon no talaga aga po iti siding mo. kay day ta siding di tataltal mau. Kunada, at siding iti taltal kat ibakbaklay mo ti rigat. Saan kamot nga agrigrigat? Kapitanak pa nga asawam. Oh, Na, amangan no ti kayat na asawan, kat marigrigat anak amang iturturad iti ang dud mo. Adda ka ditay impagatang ko ang mantika, akwaraw. Awan tawan mo't nga ro di intedyo ngay gatang kaw. Di ka pa'y mapangnamnamaan mo. Mantika lang, di ka pa'y makagatang. Laeng kunayaw, ngam di kayo pa'y mo't makagatang. At ginatang ko iti kalman, ngam pagmantikak day jay. At day jay balay kaw. Adan to la maawat ko a kwarta, gumatangak iti ado a mantika. Una, ngamure ado ti mantikam. Sana ka dumawat. Awan siding iti dakulap kaw. Na, mangin insulto ka kada ikwaraw. Gapo kada itadda siding iti dakulap kaw, At da ka di siding iti dakulap yaw. Ay, saan ko nga mo Panawan ka man langan, mapuno ko maiti siding datarupam. Yay, pimanaway. Kanya di kunana. Mapuno ka no kumaiti siding ti rupak. Ay, anyamot nga minay. Tagpauit nga awan mat kwartang ipauit na. Utangin na kanaw. Nagturid kit niya. Apay nga ta dumakdakkel ti siding iti dakulap kaw, badaw. At danto nga tadakkel nga yawat mo kanya ka kwarta. Gagangay, may adumakkel ti sideng. Ay, walat di ka mapanpansin, mate. Kasta nga ta, kaslaman nga min napartak ti panagdakkel na. Saan matasigod a kastaw? Sigod mo nga may ngawan day ta sideng. Apay ta itakit adan. Di tapay mo dakulap. San ka nga minadawat-adawat Adaya mo't connection ti panagdakkel na iti panagdawdawat kaw. Ay, yakam mo Mamati ka launay aswerte ti sideng. Dayta mo't timbaga tinagdamaga. Pagswirtyan ka no ti sideng. Ay, sungay aywanan day ta sideng mau. Tamamati ka nga adan tumaawat mo adak kila kwarta. Awan dakes na nourayak dayta apasama. Apayan maray, dumakdakkel mo ti siding di tadakulap mo.
Adda na kaibaga kanyak apag swertsak ka no ti siding iti dakulap kumara. Sa balin samot daytan, Maray. Ay ingka ipaikat. Tamangan numadi dayta asiding mo. Ah, ipaikat? Ay mapukawon at ururaya kapag swertsak. Mamati ka kadilaunay di taat-ateng maipapan itisideng, Maray. Awan mo dakis na saan ka day. Madinsamot tirik nam alumong awak mo't itirig at maray. Ay una yan, Marituyang. Kumari ka, iso nga isakit ka. Kaya't kalaeng mo't ayali ka iti mabalin amadi nga itden day taasiding mo. Agyaman na aknupod no dayta. Ngamtay ko na kon maray. Awan dakas na nuurayot tinaimbag agasa nga itden day to'y aswerte ako na da. Mamati ka kadi iti ibagbaga ni Kumarita apag swertian na ti siding na. Ay, sa anak ang mamate. Ay, madanaga nakit di ah. Ay, nagtangkan mo ti ulo na. Pagswertyan na kanu ti siding. Ay, kaasi mo di Kumarita. Nakurang ti pan nakaawat na kadagiti mapaspasamak. Uwin nga rod ah. Anya nga tati aramidan ta. Tapno maawatan tati kayat ta ama pasamak. Ngamnomot pilit-pilitan ta. Mga nukunaan na adita kayat alumong aw itirigat. Ay, numaminsan, saan ngamin ama kaawat dayjay ako maarita. Uwin nga rod maray. Sabali ti pagawatan na iti isingasing ta, anam namaan ta apagsayaatan na. Apay ay ako manuti ka. Magpakaturo ka mamay. Apay ngay anaut-ut mo't tantiim akbadong. Nay, apay kumanaut at anya iya tinaramid mo. Ang mga no nagtakan lang ah. Naglaba aklaang mo't. Kasla mo limtag tiimak. Nagtakan laki day. Adun sa amoy tili na ba? Inurnong munto mga mintimuring mo. Apay ngay nga taan na ut-out. Naktangan nga tangag paysaw. Yung kalatan ipakita iti doktor, tapno siguradaw. Kasta mo timbaga ni Maribanang. Maglagayam, pwede ka ngamin napan. Ay, amangan nga may numapukaw ti urayak aswirtay. Ay tantumot, swerte-swerte ti bagbagan. Alam ka dahil na natuyang, nagudong ka. Wan kwa raw, dumsaagak ije batok ti ospital. Ije ka di batog ti family planning, nana? Family planning mo ta sasawang. Apay, masikuga, tayo family planning ti papana. Ha? Nagdangamin pa sa heroes ko iti kalman. Pwede ije tinagdisagan na. Gunak no ije mo ti papanam. Ay, nambarak kumangay kwa raw, ay sinalbag ka. Daytoy naut-ut nga imak, tinakipakita iti doktaw. Nan ano ay day tayo imam? Naut-ut nga raw, kalata di makal ti siding na. Apay nga ta, di makkaltisiding iti iman ni tuyang ko paray. Naut-ut ka no pay. Ang mga nusaan agagangay asiding dayjay paray. Apay, adda kasi paray. Adda nadama ko. Siding kano ididamaw. Idi kwan. Di makal. Inga na nga imbaga ti doktor cancer. Ay. Kasta ka di paray. What? Ay, delikado nga rod ang tuyang ka. Sus. Saan tayo pa'y matkiti nga mo jay doktor tao, ti makaibaga. Napanmat gayam kanu ni Marito yang iti doktor, gapu iti siding iti imana. Imbag tanapan mo't laang. Sang kaibagan apag swertian na kanu ti siding na. Ibaga na paikit din ajak kanu kayat alumong aw. Anya nga tangay ti resulta ti ipapan na iti doktor. Dayta nga ruti padpadaanak, Maray. Asino nga mintinang ibaga ken kuana? Apag swertian na jay siding na. Saan na apag swertian, no di ket pagmalasan na. Tamay samot gayam aklas iti sakit ti kempet ken kuana asideng. Saan matkit di nga amin asiding ket maday. Ay, nun apartak ka no adumakal, dayjay ti maday.
Ngam saan anamati ni Maritoyang? Mamati siguro itan tanapanagnakan ng tikin na pudnaw iti ibagbagataken kuana. Maray, nabayagan ka mo't ija ospital. Kan nabindaan mo't ta imam. Kung ti doktor nga abnormal ka no ti sidi nga nagtubo dito'y dakulap ka o tadimakkel ka no adagaws. Katap no maliklikan ti sabali pa'y apasamak, inikat da. Ay, kaya't mo asawan, awanan tay siding mau. Una maray, inikada tap no masigod ka na. Mamati ka mo't nga tan iti ibagbagame. Amay mayat matlaang nga ipakitam iti doktor. Saan ka tapat patsyem ti ibagbagada nga atang? Un nga raod ko kumaray. Kunada pagswirtyan, ngam saan magtanag malasan mo. Tanag gastusak iti doktor kan agas. Iso asaan mo nga ibagbaga, alaplap dan may ti ilulungaw mo. Patpat ganda ka maray. Iso nga imbagami ti pagsaya atam. Ay, agyaman nakada kayaw, tauray nakiting ti panagpampanunot kaw, kitamudak latangay sakay. Kastamat at talaga ti agkukumaray. Agsisin na, Kate. Hehehe, agko kumari tayo forever. Mamati ka kadipay, iti pagswirtyan na siding akong kunam tuyang. Sanon, kuna ti doktor, ati kanusiding no agtubo iti kudel, ken kala at adumakkel. Siguden nga ipan iti doktor, tapno kitaan da adagaws. At dapay kanu kanseros asideng, agbalin kanu gayam a kanser. Delikado gayam, oray siding lang. Iso asaan abaybay antisideng, nang runa no napartak adumakkel. Ay dandaniak na isagmak gapo iti pamatik may papan iti sideng. Iso adidak tultuladan, ha? Badaw? Ay, nanatoyang. Imbag tanapan ka iti doktor. Adda ka no dagiti siding amasapul nga iyuman iti doktor. No daytoy, kat napartak adumagka. Ngam sakpay na, kaya't mi man nakablaawan ni David Agustin kan Mario Agustin dita Puso-Rubio, Pangasinan. Ken kada kayo aminen apo, anaayat adumdum nga kadagiti drama mi. Hala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay ninsamot pare badong di agibilbilag iti irek iji ti kalsada. Isawang kail. Ay apay di na mo abawal ti agibilag iti irek iji igid ti kalsada. Saan nga mawang kail? Kino kanayon nga iwarwaragawag da abawal da ita. Nagsakit to pa yung ti karabukob ko amang ipukpuk kawang kail. Ay, ikaman kidi bagakan ko na abawal ti agibilag iti irek iji kalsada. Unang kail, inakibagakin ko na. Ibagam asyak tinang ibaga. Tatapataw, kanta kayat nga ibaga ni Uncle Kaw. Inbound na ka? Wine, tanakita na ka nga gibilbilag itirik dito'y igid ti kalsada. Kat bawal da ita. Way, namo ka bawal. Apay ngay ngarot nga ramidang pay lang. Naglawa mo ti di plaza pagbilagam. Kaya't kung nga ron dito'y igid ti kalsada, tamakita dagiti tattao, nga adaw ti erikaw. Ay, kayat mo ti agpasikat. Ay kadwa na, apay dagis aya ti agpasikat. Sige, tamapan ko ibaga kini Uncle ko dahi tarasun mau. Ay aguray ka kwaraw, daday bagaking ka. Ano dahi ta? Kaya't mo, taginum ta.
Naguray, tamapan ko pa ibaga kini Uncle Kao. Akayat mo lang tiyagpasikan. Ay sanayin. Apang ibagang pailain. Umay kakiday, taginom ta. Kasanungay ni Uncle Kao, katimbaon naklang. Bay am nga ruday. Umay kan. Ayan na nga ni Kwarugan nga imbaon ko. Nangibaon am ayaken kwa na. Eh, kung nakamapan na ibaga ka ni Pare Badong, bawal ta gibilag iti irik iti kalsada. Napan na siguro imbaga ah. Nakabilag pa ila ti irik ni Pare Badong. Ay wan, sapay sinakop ng Sanje Kalsada. Nagturad na ita akong pare. Bawal lang arudan nga aramidin na lata. Ay, sana balay. Kunamat nga imbaon mo ni Kwarog amapan mangibagaken kwa na. Madama-damot siguro nga agsarsarita. Amom matanday siya akong parem. Nagrigat akasarsarita. Apay nga aginom kayo kin ni Kwaraw. Wain, tapno sanak alapdan nga agibilag itirik di takalsada. Apay, lapdan na kaya. Uwin nga rod, baong kano ni Parinteng. Patsamba day ta, Kapitan. Si kalaang ayat agbilbilag itiirik dito'y igid ti kalsada. Ado kamay, mapayasak lang ito may nabinagaan. Patsamba day ta, Kapitan. Isumot lagayam asaanin ang nagsubli ni Kwarog. Tamadamada-gayam nga inom kan ni Kabadong. Kawan, itay dapay dita sirok ti mangga nga gininom. Ay, isumot lagayam asaan lata nga isardang ni Pari Badong ti panagbilag na iti irek. Amo na abawal. Ngam talaga lang anatangkan ti ulo na day tatao. Saan na akayat ti mabagbagaan. Nabal, kakakaon tatabadaw. Uwin nga rod, iso nga agawid kan. Talagang agawid akaon. Ay, aguray ka. Saan na dita, ipagnan nga agawid. Ay, sana yati tawi. Ay, di dya, itipagnan nga agawid. Kaya't mo asawag. Diretsaw. Uy na, ay mapukaw ka, no kwa. Agliko kan tao, no makadanon kayo kurbahan. Kuna ka man no diretso lang. Ay, nabartag ka na talaga, Kwaraw. Siyak ti padyam, sa anak pa yan nabartag. Maribanang, ayan ni Kapitan. At da ije barangay hall. Apay aya, mare. Nakaturog ngamin ni Kwaraw ijay waiting shed. Dah, apay ang naturog ijay. Gapo siguro itinakaro abartag na. Ay, kasjay na ngamin kat, no masubraan na ti aginom. Ibagaman kin ni Kapitan tamapan na iyaway. Sige mare, ibagak inton agawid. Ay, ibagaman ngamin kan ni Badong mo, adi na barbarta kan ni Kwaraw. Di mo kanu ngamin barbartakan ni Kwaraw. Nagkuna, Ni Maribanang, tanay, saan nan nga amo tinagturugan na. isungarot abinartek ka, tapno saan na nga amaw, ti pagturungan na. Imbagam kumama ngamin no sa dino tinaskan apagturungan na. Kaya't kung arot na mapugaw. Na, sapay katawaan pay lang. Kontrabida na gaya mitibiyag ka. Agpada da, kanya Uncle na Kapitan. Ulit agmanen kan kakabadong. Bawal ta agibilag iti irek, di ta igit ti kalsada. Ulitag man ngay bagamaray. Amok, abawal. Agungot ni Kapitan. Aha, muna ya, matagungit na ta, Parinteng. Di mo pa ngamin nakita ni Kapitan nga agungot ka. Saan na nga mo tagungit, Maray? Isu ajak kabuteng. Amom kabadong. Isardeng mon ti agbilag di ta igit ti kalsada, ta delikado. Madisgrasya ka dita. Hiyak, madisgrasya. Wan, ado ti madaldalisan dita. Ay, sana ka madisgrasya, Maray. Kan saan ka man anaw? Tandaan nam dayta, Iso nga imbaon ni Kapitan ni Kwarog, tapno palagipan na ka. Wait, namaw. Ngam, anya ti inaramid mo, binartek mo mo ni Kwarog. Kaya naman, ti mabartek. Pampanunutan lang ni Kapitan, ti pagimbagan tayo akabaranggayan na. Ay, kasta. Ay, di nakiramraman na. Tadyak dengdenggan na kita. Din nakatalaga da jay akong pare.
Asinaw. Ni paribadong ah. Apay, itala ang amadlaw mo, kapitan. Kano na bayagan arororodan na ka na niya kumparay. Agibilbilaglat ta iti Eric, iti kalsada. Ay na, saan lang nga igit ti kalsada? Pati tenga ti kalsada pagbilagan na, Ay, wen garod. binagakmatan, kapitan. Ay, anyat ko na. Saan ka no amabutengkan ka? Aha! Imbaga na dayta. Saan mo ka no ngamin ngam mo ti agungot? Kastagayam ah. Kunana pa ay nga ramiden na ti amin akayat na. Kastagayam ah. Iswasaan mo nga ibabaw ni Kwarog amang patigmaan ken kuana. Tabarteken na laeng. Jak masangot ti mapan makisaritaken ko na. Bisyak ngamin ka. Papanam ko arab. Inakagpasada. May kakidi di tao, itaginom ta. Aginom tamanain. Subalin tumanin ti pagturuga. Ay, dadag mo daya. May kakidi. Diyan kayatain. Agungat ni Uncle Kao. Apay, kabutan mo, ni Uncle Ma. Una, tanaungay. Ah, patsamay. Muna yamit ako ngay. Di mo pa lang amin nakita nagungat kay. May kakida, itaginom ta. Sabay nagibilag ka manan iti Eric dita kalsada. Kung naking ka, ngawan makalapad ka niya. Uray day tanga Uncle Mau. Unya raw, talagang awan kabutang mau tatabataw. Wait, awan. Uray pa isa nga pulo nga inting bating-teng, ti kasangaw. Yak mabutay. Eh, maray, bagbaga man ni Badong Mau. Apay, kapitan. Di na kaya't atong palang ti ordinansa ti barangay. May papan iti panagibilag iti Eric, iti kalsada. Isu at ipangibagaam, kapitan. Saan na siya? Binaga akon. Nasa isayaat nga may no si kaamis mo ti mangibagakan ko na. Tano siya, aga pa kaming tumanon. Aya, saklatan ti mangibaga. Ang kasano ang maibagam ngay kapitan, kat madama-damanan nga gininom kinikwaraw. Ha! Ay sus, inawis naman ang nikwaraw gagsyan. Kay kayat mat nga min nikwaraw. Ay, jak kayatan nga ibaon nikwaraw. Oray saan mo nga ibaon mapanlata. Da, awisin tum nga min ni pare Badong. Ay na kapitan, bayam nga minan ni Badung ko nga aramiden na ti kayat na. Eh, no ngay madisgrasya. Eh, kasanon ngay. Birbiro kam ni Kwarog, inteng. Ewan sa dino ti ayan na aya. Nakadumog ijay lamisaan ang naginumanda ka ni Pari Badong. Kunakon ka. Tinasayaat, ingkakit diyawid. Takababain ang makitkita dagiti tattao ijay. Win, ay sus, dakas tumod at talaga templuensya da di Pari Badong. Panagkunak, panawinan, tapno agunget ka, inteng. Ha? Ay kwa? No mabalbalin ka jak kumakayat ti agungan. Angam kasapulan, tapno madisiplinaan day ja akong parem. Ay, inak man layawid ni Kwarugan. Na, anyamanan ay atikat katawaam si kapadong. Kita am na kita agulitin ka. Iyaw awid mo't ni kapitan ni Kwaraw. Wine, binartag ko gayam di Kwaraw. Ay, kaasimot ni kapitan amang yawid kan kwa na. Ay, kitanusan na. Nalakagayam nga wisin, day takanakan na. No arak ti pagsasaritaan. Ayun gayam, imbaga ni kapitan nga isardeng munti agibilag iti Eric di taigit ti kalsada. Ay, di ka laki baybayan may day nga inting bating-teng. Naa, Surwan na kiday. Apay, nalalaing kiday nga mitisyak. ay katday ta siguro at ipampanunutin na gapot ta iso ti kapitan. Saan nagapot ay iso ti kapitan? Nalalaingay nga mitisyak. Saan mo nga itulow? Ay, adayumit anangat nga to dagiti gradok idigridwan ngam isaw. Kita man day ta. Ita, surwan na kiday. 1 plus 1 to, pay di nan to, pay amaw. Di na amaw. Wine, saan? Iso asaan man nga gilalaing day tataw. Di ka lamabay na maturog iji-igit ti kalsada ang nakadumog. Binartag nakmat ngamin ni Tata Badong ang kail. Heh, mamati kan tumot ngamin iti dadya aparswa. Sanak to na mamati kan kwa na. Dapat lang.
Liklikam dayjay. Mabay na kadagiti babalasa nga nakakita kanyak anak katurog anak kadumog ijay igit ti kalsada. Ay, rumbeng lang ang babaen ka. Tanay, adutin nakakita babalasan. Kababay na talaga. Sapay nagpipintas da. Jaksan kaya ti rumwar. Ha? Jak kaya't nga ipakita ti rupa kadakwada. Kinat-katawaan da kapay. Ay, talaga dya kung mamati kinitata ba daw. Ay, nasaya at may naka-amiris ka. Ay, babain naklang. Ewan, isualiklikam da dya tao. Sus, una yan, ti pan nakadisgrasya ni Paribadaw. Ay, wun nga ron, Kapitan. Anyat na pasamak aya. Madama nga gibilbilag iti irik ni Badungkaw. Ididinong parmulatan jay tricycle. Ay, kasta? Ay, parinday, garayatin ng buti na. Ha? Kapitan, apay di mo mangmangag ngagpaparayat ni Badungkaw. Ay, mangmangag ko. Naipurwak nga ben iti igid ti kalsada. Amok! Ada ije kanal. Katulungan na, Kapitan. Ay, bye-bye amo, ta dinakdengdenggan. Sige muten Kapitan, ning karayatan ni Badungkaw. Kaasi maut, itay pa'y ngagan anday. Jak kayat nga arayatan. Nasakit ka di pare. Nagsakit pare. Minsan napasit ti bagik na sakit. Kunak ngamin ka kahit. Talaga nasakit ti madisgrasya. Ken delikado. Ay, mangyarot pare. Pudno gayam ti kinunam. Oh, di na mangamin patpatsun. Ay, kitulungan na mo ito na pare. Ay, mabiit lang. Sakbay tulungan ka. Wait a minute. Ay, taramidang pailangay pare. Ungtan ka pa iban? Ay, punay ka mo din pare. Nadisgrasya lang aro din nung tanak pailang, mate. Ay, naskantap na agnakam ka. Oh, Ne. Hapay nga mo na tayo mamon pare. Ay, danugin nagsabit tayo. Ay, saan? Ungtan ka laeng. Kasla mo dumanog ka. Ay, kastuyak no agungatak. Kasla dumanog ken kumugtarak itinangatok. Ay, kasya nagbuti na pare. Kasya nagbuti na. Itaray na ko ni hospital. Ay, yak pa'y kaya't na mabalo ni tuyang ko pare. Kasano asaan ang mapakarwan ni Kabadong Maray. Kat uray la nagtamble-tambleng idi sinagi di tricycle ang nakaparpartak. Nagtambli-tambleng ko na, Mare. Kat no ti istorya dagiti chismo sa nakakita iti disgrasya. Kat naminsan lakano ang nagtambleng. Siyak ti patyo Maray. Namin ano ang nagtambli-tambleng ni Kabadong. Ay, nakaro talaga ti disgrasya no mapasamak. Kawan, isuday tati kaya at aliklikan ni Kapitan. Isu nga ibaw-bawal na ti agibilag iti irig di taigid ti kalsada. Maawatan mo't siguro itan ni Paribadong ti kayat asawan ni Entay. Pilay-pilay pa lang ni Tata ba daw ngang kang? Ay, imbag atag pilay-pilay lang. Nabiyag pa'y. Kalpasan tinapasamak ken ko na. Oh. Win nga raw. Nagri ka ta talaga tinatangkan ti ulo na niyang kang. Ay, wala. Puno data. Isuasi ka. Di kag sukir-sukir. Tapno saan ka maipadakan ko na. Ay nakabaranggayan! No bawal, rumbang asaan nga aramidan. Tapno awan ti maisagma. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.
ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay di ka mapanagara daw ba daw? Kasano pa ang makamulat ha? Ay, masakit sa mo, Ginuang. Nabara ti bagina. Saan una ang makapangan? Delikado nga ron ano kasta. Kasanon nga di mulaan tayo di bangkag. Ay, madanagan nga rad. No pagaradog, Ginuang, ang mga nukumaraw ti sakit na. Ay, sayang ano di ka makaarado iti mulaan ta. Daita nga rod, Kate. Maitantan ati pa nagmulat ano kasta. Barang no rumawat to, Ginuang. Kahit mabalin na pagaradong tumilaan. Ingka ipakita iti veterinaryaw. Takitaan na noan niya tinasaya at nga ramidon. Wain, talaga mapanak. Ang mga kidi mo no kumaro ti sakit na. Nagsakit ka no mo tinuang ni tata ka na, Oranggal. Manunti nangibagaan nagsakit tinwang na. Ay, masapol mapan ko i-report dahi tayo. Ta, ada umay mangkita iti dingdingun tayo. Unanggal. Ang mga nuadamot epidemya tinuang. Delikado dahi ta. Narigat ti awan-wang na. Awan pagtrabaho. Nagudong kayo nga raw, Tangkal. Yung kayo ag-report ijay ilay. Ay, umay ka Kanya nga ti pagluganak. Isu nga ron na dinamag kaw. Awan mo't ngamin ibagbagam. Awan sa bali pagluganak at tricycle. Ikaw lamang. Nagudong ka din ni Kapitan Maray. In-report na ka dahin ti may papan iti sakit tinuang ditaw. Ay wen, Maray. Ado ka no ti agsakit anwang. Pati nga ro nuang may Maray. Saan pa yun ang makaarado ni Batungkaw? Nabayag asaan ang nagsaksakit dagitinwang ditoy. Itamanan day ta pa nagsakit dagitinwang. Ay wen nga rod ko, Maray. Ado lakit de ti saan ang makaarado iti pagmulaan na ita. Gapo iti sakit dagitinwang. Ay, wen nga rod. Sapay no ipagnanaday ta sakit, katawan lisyan na. Wan nga raw, sapay adapay matay ano ang nuwa. Dayta ti kaamamak. Ti mapiste, dagitinwang. Hayat atay umapaw, narigat ti awan nuang na. Nakawayway tinwang ni Kuaraw. Dito asidag tinangiwaywayak may itinwang ka. Naglukmag ti kalakyan anong na. Mayat tinapanunod ko Di tapuon ti salamagay ti pangipagpagudan na itirabe Apay nga italangan na panunod ka. Nagkapuyaki din. Tanala daw ko ang napanunod. Nay, papanam kat parbangon pa'y laang. Rumwarkan? Nakagara daw. Silag may makita ti maara daw. Masakit nga ron tinuang ta, pagaradaw. Saan na ginuang ta ti pagara daw? Ah, anya ngay kung matipagaradaw. Di mo ko naasika ti mangiguyod iti arada. Ginuang ati agiguyad. Apay kumasya ngay. Saan pa'y nga ron ang mabali na pagarado dyan nuang tamasakait. Ang mga numapistay. Ad-adda ka nga ron nga awan tinuang ta. Tagadula ka ngay bagbagamon. Mapanakaw. Napanan. Ay, surutag ko ma. Ngam nasa papay mag. Silag ngamin ka. Iso ang nalawag di tarwar. Agarado nga tangag paisan. Ukasak tinuang ni Kuaraw. Tay suman ti pagaradaw. Kalakyan day daw. Sigurado ang napigsa day daw nga agganas iti aradaw. Hey! Hey! Umay ka na, tintagara daw. Nini, saan ka nga gumak? Intakidain. Hey! Hey! Ipako ka ano, tas ikati pagara daw. Uray ta maladaw mo ni Kuaraw nga mapan mangiwayway king kaanuang. Hey! Hey! Na, imapunsa mo dito anuang. Kanayon nakatalyawan. Lakit makaungayt. Ay, sa plita man kiday. Lupartakan natin mangiguyo di tera daw. Basta, partakam. Nalawa dagos di marado taita. Adda ka mutin ba daw? Nagarado ka kadi mo laang ako lam. Katwa na. Pinartakak tinagaradaw. Pinagtaray-taray ko Ginuang.
Iso analpas adagaw, tinaradaw. Ay, kasi tinuang nukas ta tinaramid mau. Uray ta saan mo anuang. Anya ti kayat mo asawang. Asinaw ti akin nuang. Nakita ginuang ni Kwaraw. Iso nating guyod ko a pinagaradaw. Na, inabangam ka di tinuang na. Ay basta na pang ko guyod latan. No ibagak akit sigurado adi na kayat. Tadangarod agwarwara sa sakit tinuang. Na. Nukas ta. Pinagaradaw ti saan mo anuang. Asaan nga amaw ti akin nuang. Nya pa'y ngay. Sirib lang tuya. Sirib. Abay nga agal al-almutin tinuang gaw. Kasla na banog unay kat bigbigat pa'y mait. Ay. Anya nga iti sakit tinuang gaw. Ha? Nabara mo ti bagina. Ay, aguri-guro sa mo tinuang gaw. Ay, masapol nga ibagakin ni uncle ko na itaw. Delikada, no, agsakit tinuang gaw. Uncle, nadisgrasya tinuang gaw. Inta ko maibaga iti veterinaryaw. Apay, natulid? Sana natulad. Agal alabigbigat. Yay. Nagbara ti bagina. Ay, nunabara, agurigur. Ay, intaman kitaan. Walang kail, amangan mo't no agsakit tinuang gaw. Ay, ayabak ti veterinaryo. Tapno saan nga agi inalis ti sakit tinwang dito'y ayan tayo. Hintay yung aruda na ang kail. Amangan mo niya ti mapasama ki tinuang gaw. Pirmimot nga min ti al-al na itay. Mangan ba tinwang mau? Kunamot jay veterinaryo nga amangan no nabannog lang tinwang mau. Isuan nagal-al. Kasano kumanaban na kat bigbigat mait. Saan samot nga mo di veterinaryo ti sasawon na? Kasano kumanaban nga Kas makita may mangmangan. Arab nga Arab. Apay nga akas di tinakita kita bigbigat. Talagang itsura na tinabamban now. Amangan no nagtartaray, isuan na banaw. Apay ko mga agtaray-taray nga Apay agbala. Kunamot ti veterinaryo nga awan makita na asakit tinwang mau. Tanarawot amangan. Anya ka di tinakita ti veterinaryo asakitinwang ni Kwarog, Maray. Awan kanumat, Maray. Mas daaw nga rod ni Inteng, idi imbaga ni Kwarog nga agal al tinuang na abigbighat. Anya jay kunayaw, kukumaray. Agsakit tinuang ni Kwaraw. Ay, impakita ni Inteng iti veterinaryo. Ang awan kanumat ti sakit tinuang. Nasayat mo't ano awan sakit tinwang ni Kwarog. Jay nuang may kada sakit na, tadandanisan amangan. Anya aya ti imbaga ti veterinaryo. Inindiksyonan da magmaray. Barang ano umimbag maglaang. Maimbagan siguro mata. Tadamat impakat da nga agas. Inakmanan agaradaw, tasilagpay. Pasitan di saan ko analpas si bangkay. Pagaradong ka di man ng tinuang ni Kwaraw. Ay kutwin na, anyapay ngay. Talaga nga iso ti pagarado ka. Amom ka day nga idinapan ni Kwaraw kat agal al tinuang na. Ipagarup na nga agsakay. Iso nga inayaban da ka no ti veterinaryaw. Nya, pagarup da nga agsakay, kasta ka day. Kasta ka no nga raw. Kunamot ti veterinaryaw, anabannog ka no laang iso anagalal. Nalaing nga veterinaryo Imbag, tadi na imbaga masakay. Sana linakwan ida ti agkakanat nga agas. Imbag atasaan anaigalis ti dilak anang ibaga, a pinagaradong tinuang ni Kwaraw. Ay, nagaramid ka na. Iti parikot no kasta. Tila man la tinangtang amman. Kaumam, di tangiwa mau, Una, saan mo't nga mo tinuang ti agipulaw? Mas daawak man iti imbaga ni Marituyang. Adanda ni kanumalpas ti araradwan ni Pari Badong kat nagsakit tinuang da. Kaano nga imbaga na? Idi kalman. Idi agsarsarita kami kada marikwanang ijay tersena na. Adda nga tatinangdanan da nagaradaw. Wano adda ka di inabangan da sa bali anwang. Awan mo ti imbaga na akasta. Inarado ni Badong ko. Kunana may. Masino nga tati akin no ang iti pinagarado na. Ay, mamuat tuman. Ay tinasayaat sa mapankitaan tinwang mau no apay nga agal al iti bigbigat. Wanang kail.
sa pagtiagreng, tayong nakto kitahan tinuang ka. Hey! Parta ka maguyo din terado. Tapno dara sa malbas. Ang mga numakita na kaning kuwaraw. Hey, darasan! Saan ka nga agam makanong Guyod ka kaya guyod. Tapno malpasin terarad bunta. Hey! Hey! Tanda ni lumawagan. Isubli ka na na kay pagudan. Ala, guyod naman! Madlaw na bambanog man yung tinuang ka. Kan kapit-pitak. Ay, surutak man tinaggapuan titugot na. Tapno maduktalak no naggapuan na. Na, agturong matitibangkag ni tata ba daw? Ay, surutak lata titugot na. Aging ga makadano nakiti nagpatinggan titugaut. Ha? Dito'y bangkag talaga ni tata ba daw? Kararado ti bangkag na. Ay, tingatanwang ko ti pinagarado na. Ay, maduktalak tumid lang ti amain. Agpamarangak nga awan pa'y ti amaw. Maminsan lang nga pakaw. Malpas taon tinalawa bangkag. Naaradon to amin na tuyang. Mabalintang ti agmula iti manay. Ay, kito na. Mangtang dandantaw iti kadwatang agmula. Mabayag ti agmula iti manay, nududuwata lang. Sigurado amalpas mon inton bigat ter aradwam. Ay, kat sigurado papartakag tumanan tinuang ni Kwaraw, tapno daras sa malpas. Mangtulag akto nga rod iti kadwatang agmula iti manay. Wine, nakaarado ak may laeng, apulos, asaan ang nabannog tinuang ka. Imbag tasaan ang makasao tinuang, tano makasao ay nalpas kan, ta sigurado nga agipulaw. Malas ni Kwaraw, tanalalaingak nga misaw. Siyak, tinairanaw di tinuang na, at inaamaw. Apay sa pakaitaan na kariig ko raw. Damapan ko kitaan ng gail. Maduktalak kita. No apay mabambanog tinuang ko abigbigat. Ay una, agreedam ka tapno di da kalukuan no asino dayta. Agbayad iti nangina. No pudno ti atap ko ang gail. Multa tapno saan nga gruam. Ada ka di atap mo amang lukloko iti karabaw mo? Sanak pa sigurada o tadyak pa'y nakita ang gail. Ang saan nga sigurado dahi a person. Oh? Kimatlaing ti sana mabalais. Ay, maamwak no adamang lukloko iti nuang mo, multaan ta. Nasken a madusa, tapno dinan ulitan, ti inaramid na. Ay, umbang lang ang gail. Ipagarup siguro dahi atawan na laing unay. Awan ti daga sa palimid at ilumtaw. Sa bali man ang timulagat dahil ito ano nga. Kasla makaungit. Ay, iguyod ka mang kiday. Tapno malpasan, tararadwag. Darasa man lang, tapno malpas. Ay, saplitan ka ba? Ayak talaga. Ipa ako kanay. Di, apa yan? Agburangit mo tayo. Di na magkatipay pakad. Sumadan. Ewan na anak. Aha! Isumot laga mamabambanog tinuang ka, oray bigbigat, ay bakbakom gayam. Ay, pangasim tayo yung tinuang mukha raw. Ay, uray ala na patugawa sinang duna. Ay, nagsakit pa itong kukuha raw. Yamutin makatadal. Di mo ka diyan, Mau. Ano makapungtod dahi ito inuang ka, kat sumang daw. Ay, gunggo na ma. Masapa, o nagmulta ka. Gapo iti panangyarado mi tinuang ko, adi mo impakpakada. Ay, salbag dahi tanuan. Nagsakit pa iti barokong kuha sinang duna. Ay, no sana ka na patugaw. Mga nulay ito yung ulok ti sinang duna. Agyaman ka, tasaan ka na didbawl. Ala, agkita ta iti sangon ni Uncle Intay, ije barangay haul. Anya tinapasamak paray. Aputin mo ti may nga imam ti baroko mo. Kati may sak, di takutik no. Ay. Nagsakit pare. Oh. Hagpatulong ako ma. Tamang tid ni Kwarog iti pagpa-hospital ka. Ha? Sinang dutinuang na ti barokong ko pare. Oh. Napatugawak. Kinaisalta kak iti bataw.
Nasolsol ti patong ko paray na pirmi nagsakay. Ay, ikam ka di iti pagpa-ospital na, kwarong. Pambarak ko ma. Ah, Apay kumamang tadak nga ang gail. ay, Di gayam nuang ko ti pag-arado na iti bangkag na. Ay, my goodness. Ay. Ay, liblibasam tinuang ni kwarong apagar-arado, pare. ay kwa paray. Masaki nga maintinwang ko paray. Apay rumbang ti naramid mo. Pag-aradom ti di munwang. Sikat ti madanyos tapno di ka agrawam. Anya, nasagtanak pa ito to. Nagsakit paray, siyak pa lang mate. Basol mo. Isu asinang do nakatinwang. Isu adimon ulitin day ta nga inaramid mo. Ay, uwan paray. Sana na maulay. Ay natatabadong, no agaramid ka iti madi, namnamaem amakaapit kamat iti madi. Ala sigay, didan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Junrem. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagado ti tanod mo. Ang kanayon nga daga apa dito'y barangay paray. Anya tararamidin dagiti tanod mo? Agrunrunda damit akanayaw. Sigurado ka? Uwan. Katno ibabaon ko ida, pare. Nagado ti nabartag nga didinanog tunggal rabi. Ha. Ayan na, dagita atanod ako na mga grunrunda. Agrunrunda da nga rod, nay. Agreklamo ak. Tasyak, dandaninak dinanog dagi istambay idirabi. Ha! Tawan ti makita katanod na pagparayata. Dandani na ka dinanog. Tagkatawa ka pa ilaing. Anya ko mati nakakatawa ni Tangay. Ha! Dandaninak lang arod dinanog ay. Katawan nagpailaing may. Awan mo't ni Kwarog di ta paradaan da. Birbiro kam ni Kwarog. Ay, damagak no po nga agrunrunda da. Nakaturog ni Kwarog di tasalas. Ah. Apay, di mo nadlaw. Nakaturog kat imbal aldawan. Katwan, Saan na nagpasada? masadot ka no nga agpasada. Agpapadadan kadagiti tanod mo, Inteng. Ay, Nagsasadot damot aminen. Nagsadot nga. Kat nung naggagat kami amin na tanaw. saan kayo kanumi gayam nga agrunrunda iti rabi? Nagkunamay. Ni pare ba daw? Ulbud day ta akong pare manggail. Di mo patpatsyain. No kasta, kanayon kayo nga agrunda? Katwain. Irinabi. Isungarod amat maturog ak iti aldaw. Takanayon kami mapuyatan iti rabi. Ayun gayam man ya. Nagrigat kaya ti agrundang gail. Makapuyat kan makabanaw. Oo amok data. Santupay lang, agreklamo day ta akong parin. Di na lang mo matirigat mi atanaw. Ay bayamon, saan kan nga gungat? Pasensya mo ni tatam abadaw. Tanda ka, kabaw na! Anya ti ko na maray. Ni badung kumaray, dandani dinanog dagiti istambay abarteg idirabi ay. Ay sos, ay imbag ata dandan nila ang Nakalisigayam ni badung kaw. imbag man tanala nga aglisay. Un maray, kalpasan ang naglisay, danugan daman kuman. Ay na yun dagita nga istambay. Kat anya nga iti inaramid ni Badung Mao. Timmarayan adagos imbag kunam tanalaing atumaray ni badung kaw. Nalaing at talaga ni Kabadong Maray. Agasam man tanalaing nga aglisay, nalaing pay at umaray. Imbag lakit dahin ta nakataray. Ti question itamaray. Ayan dagita atanod arumbang ko mga agrunda iti rabi ay.
Ay kat ni Kapitan ti rumbang amangsong bat iti day ta question mo, maray. Damagam tuman? Kasano adamagag? Kat saan kami tupay nga agkit kita? Anya, saan kayo nga kita? Opisyal kayo iti barangay, asaan nga agkikita? Ay na, adakla ang mat ngamin, dito tersinak nga aglaklakaw. Kahit ayan ngay mo't ni Kapitan. No maminsan, aday di barangay hall. Kan kanayon nga aday di balayda. Kayat mo asawan, Maray. Saan ka nga duty di barangay hall? Saanon, bayamon day ta duty. Awan to malamag ganab ka. Huh? Dito yak lang ang tersinak nga aglakaw. Saan mat gaya man nga duty ni Marikwan ang dita barangay hall, Maray? Ha? Day, apay ngay? Aglako kanula ngang. Day tamot ti kunana. Ay sos, amo nga ta ni inting day ta. Damagaman kan kwa na, Maray. Tauray kanu dagiti tanod kat saan da nga grunrunda. Sos, saan nga agjut-juti dagiti kakagawad? Saan meten nga agrunrunda dagiti tanod? Ay, kasanupay daytan. Anya nga iti pagbanagan ti barangay tayaw no kasta, Maray. Ay, turog met aturog ni Kwarog iti aldaw. Takunana, mapuypuyatan ka nung agrunda. No amapuypuyatan. Apay ngay nga raw nga ado dagiti bartak nga istambay iti rabe ay abasta dalatan dumanog iti asino a makita da. Apay, asino ay ati dinanog da? Ni badungkaw, Maray. Ay, hindi. Ay, sos, narigat ti kasta. Imbaga, tadanda nila ang kasanon ngay, nunadanog da. Ay, sapay laklakayanan ni Pari Badong. Saan mo to na'y alakay ni badungkaw, Maray? Ay saan aya? Medyo lumakay pa'y laeng. Napigsapay! Oh, kita inteng. Naa. Ay. Imal aldawan ang nakaturog ni Kwarog dito'y salas. Punno ka de, amapuypuyatan dang agron-ronda iti rabi eh. Na, kat no isumuti ko na. Ay, anyat mapaspasamak dito'y barangay tayo inteng. Tauray kanugayam ni Marikwanang kat saanan nga agjut-jute. Na, adamot kan ko na titulbak ti barangay hall. Saan kanung arudan amapmapan ijay barangay hall? Ay, kita amot no dagita kagawan mo kat aramidan dati trabaho da. Ay, kita tuman ngagpaisok. Ken amwam nupod numot laeng nga agron-ronda da Kwarog. Ay, reingak ko man ni Kwarog. Tasyak man mo't ti sumublat na maturog. Ay may sakamot! Ha? Nalipatamsan asikat ti kapitan, arumbang akanayon anaalibtak. Saan aturog ti amaom? Naggapuak dito barangay hall. Kit amom, no niya tinakita. Ni Kapitan, Saan? Awan di jay. dagiti kakagawan, Awan da. jay sekretarya, kan jay treasurer. Awan da lang. Kahit anya langan ngay tinakitam, Tinakita ki jay. Nakarikap a barangay hall. nakarikap, kanulunis ita. Isumay. Awan tinakajuti a kagawad. Ultimo tanod. Awan, patilupon. Kahit ni Kapitan ngay, Ay, diya ka mo ah. Awan mo ti pagdamaga ki jay. kayat na asawan, si madutan dagiti kakagawad tayaw, dagiti tanod, kan oray ni Kapitan, si madutan. Mapan ko kung may reklamo dagitis, tambay a kanayon na mabartag iti rabi kay. Dagiti dandani ng danog kan ka. At dadalat na kami ni tirabe. Apay, di mo nangag, ngagriyaw-riyaw da iti rabe. Nangagkuha. Saan da mabutay? Tawan tanod, ngagrunrunda. Imbaga mo tunday takin ni Maribanang. Diyak amu no idanon nantaw ken ni Kapitan. Nakaturong mat da Kwarog kan inteng dito'y salas. Sapay agsinsin nung bat ti panagurok da. Ay, inteng! Inteng! Agriing ka! Hoy! Inteng! Apoy, bigatan. Anya abigatan asasawam? Maluman,
panagluluto manan. Agluto ka na. Na, anya ngay nga ron tinaramid yu itinagmalam ka ni Kwarog. Ay, nigayam ko arog ti kaabay ka. Isugayam ti agur-urok. Ay, dua kayo nga agur-urok. Dua kami aya. Ay, kunak man no napan ka ije barangay hall. Kunak ama pa, nakalpasan ama ka inanaag. Kahit naginanakan ang nagmalmalam. Inlay-layon ko na. Aging ga itirabi ida ito yan. Ay, bumangon ka dita. Riingam ni Kwarog. Apay ariingim ko mayat titurog na. Oh. Iwarwaras ni Paribadong ang nakarikap dya barangay hall kat awan nakajutay. Na, kat no imbaga ka ni kagawad ko ng ama pa nagjutay. Kat wan ko na na. Isungaintad ko titulba. Anya tigatangam ka Badong. Saan nakagumatang? Tama kaong ungitak. Ay kat saan ka nga agungot adito tersinak. Naggapuwa ka dyan barangay hall. Ang mawan mo tao jay. Nakalakpay dyan daw. Ay wun anya. Siya kumagayam ti agjuti tangal daw. Kitanda ka mo dito tersinam ngaglakaw. Kat sayang mo't nga rod ti mapaglakwak no jak aglakaw. Kasanungay, dagiti ka barangayan niyaw, nga da kasapulan da, dita barangay hall. Ni manlangan kapitan ti pangibagaam iti dayta. Tanay, nay adan lakwak. Ay, awan pa'y serbeo barangay official, mate. Ay kagawad, nagduty ka di kalman? Siya, kapitan. Wena, tanapan ka numo ni Paribadong iji barangay hall ngem awan kanutin nakajutay. Ay kunak ano si kati agjutay. Nakaturog ak ngaro. Ay naglako akmo. Na, ay na nga, dagiti daduma kakagawan. Aday jibang kagdaa. Nagitimot daduma, napanda nagpaspasyar. Ay, delikado tayo ka ni Paribadong. Nalaing nga agistorya da jay. Katsikaman nga men, kapitan. Asus, virgin na tayo da jay. Awan ti kumpare kan ko na. Waraw, itulog nakman ni Jay Ilay. Ay, makatulog ang pailang tatabataw. Nangkita ka langan iti sa bali pagluganam. Ay, kasta iya. Mapan ko kumaireklamo di kapitan tayo kay. Ha? Nangkal ka? Ireklamam? Wine, tabay-bayan na dahito barangay hall. Saan na nga aramidan di trabaho na. Uray na kayo at hanod. Ireklamok mo ting. Ha? Pati kagawad. Makapanervyos matibag bagamam. Pangag nervyos ka. Ay, Nagpudno mo ta si madut kayo nga grunda. ay, kwa. Sige, itulod kan tatabataw. Nasayad, Mike. Naglugan kan dito yung tricycle ka. Kung namit tayo, makaturturog ka. Ay, sana. Nariinga ka. Itulod kan. Mike, waraw. Apay nga, ito dito yung matinang ipagnam to tricycle mo. Saan ba ngagturong ijay ili da ito yung kalsada? Dumagas tapay di tabalay ni Uncle Kaw. Tapay at dumagas na. Saan adita balay dati papadak? Ijay ilay. Nagigbaw. Nang ikaw, gamnas kan nga agsarita kayo pa kini Uncle Kaw. Magsarita ka, Mike. Eh, makangagkanyak na itang uncle mo kung naktumay. Wait, ireklamo ka talaga. Agraman amin nakagawad mo. Unay kabutin. Apay nga kat, kumparita. Ay, awan ti kumpa-kumpare kanyak. Numbay-bayam dahito barangay tayo. Ay, pare, agtugaw ka. Ay, diya kaya. Agtungtong tasakbay ang mapangkagreklamo, Tanya pa'y kumati pagtungtungan tangay. Di nagpay-pasangwan mo ti uray na tamnay akapay. Kape, mabiit lang at agpatimpla ka di kwarag. Ay, kung nayonan mo ti na. Uray ang kalkalyo apandisal. Pare, kung palaman. Win. Kalpasan ti kapay. Diyay mo't pampaulaw. Di pa inom mo kanya pare. Ara? Ay, kung na. Pampaulaw nga nun. Pasurutan tumod tayo, itipulutan. Tapno naragragsak. Win, sige. Ay, nan ni kwarugan. Kwarag! Agtimpla ka man iti kape. Kan mga laka iti arak. Matupa lang kay. Mabit lang tulod ka na di palayutan na bartekan paray. Kalpasan na. Itulod ka, Mike. Ijibalaya. Ewan! Ayan ni Kwarog. Entak, dito yung likudan niya. Kung nagmandon nakaturugan ni Kwarag.
Imbaga ka sumurot. Tama nga no, ada masabat nga alalya. Ha? Ay, di nakman but-but ngan pare. Amo matakabutan ko, ti alalya. Hoy, Ah, da kayo ang nalalastog. sus pare. Dagiti istambay at ang daninak dinanog-danog. Sandan sa taga dito ya. Ay, agawid ako na. Makamu kayong di tao eh. Ha? Ay, saan na kami patawad ang kwarog? Makadandano ka kay. Ay, sus. Uray siya. Nas ka na makalisyak. Anday, pakal ko. Siyak mamot ti tumanog. Anday, kumanan, anday. Ay, imbagtan na lang ang aglisay. Anya ngay, inteng. Nabangking ka di pay laeng day tapangam. Medyo aglungalila ang itay nga mayatan tayo nilot ko. Anya ngay. Mamati kan asaan anatalgad day ti barangay tayo nga idadaulwam. Uwan nga rod. Puno gayam ti ibagbagan ni pare Badong. Kasanumat ngamin. Amin kayo nga opisyal, simadot kayo matan. Puwira ka da kami atanod Kwarag, agrunda kayo inton rabi Apay nga isudalaan. Sumurot kamot ngamin Umay. Uwan, sumuro taktap no sigurado nga agrundada. Ken bagaam dagiti amin akakagawad nga agtrabaho da. Ag-duty da. Isuday tati sumarunong aramidik. Ay, ipakpakitam tumat ngamin ti kinasadot mo. Iso atuladan da ka Pare, awadag, dagiti nalalastog nga istambay iti rabi. Ket no impatiliw ko iti pulis. Napanak itay, di barangay hol pare. Ay nakita mi ijay ni kagawad ko anhang. Iso kati nakajutay. Uwan pare, pinagkapinak pa nga rod. Binagaak amin dagiti kakagawad ko nga agjuti da. Sana mabalin nga daglangan-langan. Isumod lagaya man nakitak amin ida, di barangay hal. Anya nga paray. Paray, ituloy mo pa ilang ayat agreklamo. Ay, saanin na pare? Ay da. Apay lang agreklamo ngay. Kat ang trabaho kayo umitan nga opisyalis man. Ay, Kapitan Enteng. Agtrabaho kayo ngamin a barangay officials. Tapno awan makuna dagiti kabaranggayan nyo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ada papanan mi kadagiti kakaduak a kapitan. Kita to dagiti nuangken baka kwaraw. Ay, sapay uray sa kita. Da kumamot papanan mi kadagiti kakadwa katanaw. Ay, agbalog mo't temok a papanan nyo. Siya katsan abalog ti papanan may. Trabaho da jay. Siyak manan ti mapasubaw. Na, Apay no ibulos mo lang ang dagiti taraken mau. Tamakamudan nga agbirok iti kananda. nung ay sa balit ti maturong da ket mapukaw da. Awan tumot nga minamamu dagiti dingon mau. Kayat mo tasukatan ka at chipanan. Ha? Nagado aririm. No ada papanam siyak ti mangkita iti dingon mau. Itataibaon ka, ado ti saam. Wane nang kail. Mulagatak dagiti nuangken bakam. Anya, mulagatan. Dumalatamit ati kitaan ken mulagatan. Apay kumadumangay. Agpadamot ang mata ti aramatang. At dan sakit pa pa naman, pare. Ay agpilis ka kidita adag kasangay apadak a kapitan. Inta makipangan iti libre ken makiinom iti arak. Ay na, nagsayatin ngay, pare.
Sapay mapan kami kung makinituyang ko iti bangkag. Bangkag-bangkag. Sana pumanaw. Di kasangay ko maminsan lang iti makatawad. Sa bagay mo kidi Mala, mapanak ton, inton sa balingal daw, iti bangkag. Di mo ibagbaga nga kuyok ta. Meeting team bagak apapanak. Kasta sige nga rab, nakagpulis. Mabiitak lang, paray. Ayan dyan wang kan bakay awan tay. Apay, saan nga imbagakan ka ni Enteng, no sa dino tinangi kabilan na, Saan mait? Ita? Pagbiru kendak manain. no jay nuang, ang mga no adda ijay igid tiwaig, no jay matbaka, ang mga no ijay taltalon ti ayan na. Ingka iyalays, tapno makapangan. Sa dino nga tanga ijay waeg. Kat nagatidog mat jay waeg. Ijay siguro pagpalpalub na kan na itinwang. Ijay ngay ayan tilibtong. Nagmanlangan. Saan lang nga chiptanod da taaw? Chiptanod pa iti dingway. Napanan ka din ni Kapitan, Kwarog, adda ko makano agpapirma ken kuana. Tsaka mo kagawad. Imbaga na mo ta makimiting. Ang musan ko adinamag no sa dinaw. Meeting, tinapanan na, wano. Napanmanan nakiiting. Isunto ati pagdamagan niyo kagawad. Pati siyakat madisturbaw no kasday nga adda papanan na. Siyak ti mga sikaso kadagiti dingwan na. Ay, talaga akasta, tangkel mulakat nga road. Kanayon kamat amapan mangan ngamin iji balayda. Unmat kiding agpaisaw. Alaman, pautangan nakman iti soft drink kan tinapay. Ilistam kini uncle kao. Nabiit pa'y matkit di ang nagbayad ni uncle mo. Umunada iti alistaan na itaabulan. Saan ka di nga may nibadong ko dito itersina, Maray? Saan mo't maray? Imbaon mo ka di nga umay ditaoy. Kuna na nga may namapan kami ijay bangkag. Awan mo tang. Amangan imuna ni Badung Mau. Ijay nga minbado na itay kat adamot tan ijay kwarto. Kawatan, anang sukat. Ada nga rod na panan na ano kasta. Napanan na ngay nga ta. Ay unay kat da di abadungan. Mga laman nga rod iti soft drinks kan tinapay, tabalunak ijay bangkag, Maray. Dua ka di a soft drink, kan dua mo't atinapay. May salaang, Maray. Nungay saan manen nga umay day di ataaw. Maglaki day, tayo nawisnak nito'y paray. Naimas ni timplada, iti pinapaitan na kalden. Tidakas no mabartak ta. Asin mga ti mangitulod ka data. Ay kahit ang tinulod talata na paray. Itulod Kayo balayaw. Intod kwan, sakto might, itulod mo. Itulod nakmight, iti balay may. kalpasan na. Itulod nakman na ni Jay balay mi. Kasta. Ay kayo na paray. Ang tinulod ta ka lang. Ay, madi. Kaano nga sumardeng data at tinulod. Ay katingga na mausawan na nga pada paray. Nay, adda ka mat dito lubnakan tinuang buyay. Anya ti aramidem di tawi. Adda pa'y dakil anit bag ng gamaw. Mapanak ko may di balay dapong inting. Ngam nakita ka nagado ti bayak di tawi. Ha? Abay? Ay ayam day tabayak. Nagawit ka kidain. Ay ayamot ti bayak. Alak atay lutok asidain tayo. Ha? Masidaya mo ti bayak. Apay kit dinasan ngay manong. Sidam to pay titukak. Saan ka ti bayakan? Iyay. Ay, jakayat na itabayak. Ang mga no bayak ti karagdag ita. Kasan wakarag. Katawan pa'y mutsaka kan at pala ipos dadag ito'y bayak. Ti bayak kat sana karag. Ti karak at daw patasaka na. Kanawan ipos na. Basta saan mo nga iyag ija balay day tabayak. Kariyak ko dagita. Ilutom di tao, no kayat mo asiday.
Nagado abayat tinalak. Inak ije balay dapong inting. Inak iluto dagitoy. Naimas dagitoy. Kunakit din ni Manong Kwarog asan amasida ti bayak. Nagrawat pa imot nga rod iti tukak. No dumadakkel ti bayak, agbalin mo't atukak. Ha? Agawid akon. Tamabayag pa madalusan ti bayak. Masapol nga ikatin ngamin ti bagis na. Tapno maikat ti kinnan na. Day, ada ka matbuyet? Nasaya at mat, ada nga min papanak. Makaamukan dito'y saan kun nga ikandado, tada ka mat. Unapong. Ay, ayan ka diti yakayakan yo. Tada pangusara kapong. Iya kayakan. Ay, kita umlat ta dita kusina sige, tama panakon. Saan ka apumampanaw, aging ga iti jak nagsublay, wan? Unapong. Mapanak lang ije kusina tada ramidak. Mabayaga ki jay. Sige, tainak ngarudan. Dayjay, pimanawan ni hapong banang. Mapanak ko ni ije kusina. Tada lusak dagito'y bayak. Naimas talaga ti pulutan tayo a pinapaitan, pare. Awan kay di nagpulutan kami iti tukak, pare. Nadamag ko na jay, nga mawanak namin dito, pare. Ada na iran na pada. Iya dubo da. Yapon na imas. Ado ti pinulutan ko. Amom ka day, ano mapanak makiinom. Kahit saan ko na itiarak, pare. Pulutan ti tirtiray. Kastaya. Isugaya narigat ka mabartat. Ay, katwid na. Sirib lang, pare. Makaadu ka iti pulutan, Lucas niya. Iyay. Ay, kasta ti stroke mo. Pulutan ang banatan. Ay, katwid na. Tapno saan ka mabartag adana? At dayta, naikat kon ti bagis dagiti bayak. Ipangat ko ni tiso ka. Kamatis, bawang, paminta, sibuyas, kanlaya. Ay na, nagimasan. Kalpasan na, nakagdigaws. Nasa papayimot apan nangan. Lakwan nakman iti may isang ara, kagawad. Si kakadilaang ti uminom, awan mo't kadwam. Un kagawad. Inak uminom iti balay dantay. Awan mo't ni Uncle Kao, tada napanan na. Mabadin latamot ti uminom nga ureg may saka. At dangamin na panandag iti kakadwa katanawd. Amangan numadamdama pa nga uminom da. Isu ngayon kamot uminom masiksika. Anya nga rod ngay. Sigurado nga dapulutan ko iti ngayon luto ni Antay. Mabitlaang. Oh, ato yung nga ti arak. To'y bayad na ang mga numalipatam. Doon turay. Napanangatan ni Antay. Awan mo't dito'y balay da. Ay, inak man iti kusina. Inak mangkita iti mabaling ko apulutanan. Anya ngay da ito'y nakaluban di tao eh. Wow! Anya ngay da itaw eh. Nagbanglaw. Ay, ramanak man. Nagimos ang talaga. Mangalak iti pulutanak. Nangan siguro ni Antay. Imbati na siguro da ito'y para kanyak. Ay, alakit ni amin. Ay na, adan na ima sa pulutan ka. Ay, anya nga tada ito'y aluto aya. Itala nga makaramanak iti kastawi. Lamos nga ta babasit dang itawi. Ne, adda kamot gaya man Manong Kwarog. Nangan ka din? Ay, din luto ni Auntie ababasit alamos lang tikinan ka. Pinulutan kong tindaduma. Ha? Kasta ka di Manong? Mga anak mamat. Adda jay bayak nga inlutok amasida. Bayak? Di mo't imbagakin ka. Asaan mo ngayag dito'y balay da angkal dayta bayak. Tamarya ka. Apay kumamarya ka Manong.
Dinalusak pa'y tibagis na. Inakit din naggao. Ha? Awan maten. Saur ka manong. Kung namasan mo kayat tibayak. Apay ngarod ngay ni Busmaw. Apay adinak imbat yan. Anya? Kaya't mo asawain. Bayak tinakaluban dita pariyaw. Nga da kamatis. Sibuyas, layakan bawang na. Wan mat manong. Agin di kamat. Kung na makariyak mo. Ngam inibus mo. Anya? Ay sinalbag kamay. Diyak amo abayak day jay. Naghimas mo't nga main. Inlabay mo matan iti arak. Sidak kumaday jay. Anya? Ay, saan ko mat ngayon labay Pinulutan ko laang. Isumat laang Naglabay day jay tiyan mo manong. Apay ngamin nga iminom kay ti arak. Kat pinulutan mo ti sidak kumabayak. Papanamon, Boyet. Apay arumwar ka manan. Inakagban ni Tapong. Sinda namin ni Manong Kwarog dyan luto kabayak. Anya, bayag kunam. Wala pong. Na. Dinalusak at inlutok. Hindi may ni Manong Kwarog. Sinda na amin. Masida ayamot ti bayag. San ka di asid-sidain nyo tito kakapong? Win tatukakot nga road. Tibayak kat baby tito kakapong. Na, Anya ko matinagdumaanda ngay. Saan ka di tibayak kat agbalintumat latukak? win matkit di agbalin atukak. Apay ako nada, asaan masida. Kuna ni Manong Kwarog akariyak na tibayak. Sinda namat nga rod amin. Wow! Nagdadakil mo tindag itabunaw, buyait. Wen, ngamnangan kan Manong. Sindam amin di bayak ngayon lutok. Si dami kadaapong to'y bunog. Ay, ikanak mo't buyait. No kayat mo ti agsida, inkamot agbaniit Manong. At damot ngamin sadsadot mo. Agpaiso ti imbaga taadem, Kwarog. Ha? Numaminsan, adda nga minsan sadot mo. Made ti sadot kan nalaing arumason. Nabaya sa doubt. Inak pa inyalis tinuang kan baka ni Angkail. Ayan ka di ngamin ni Angkail, antay. Malimain ngan awan pa'y laang. Na, wen nga agpaiso. Nagmalmalem nga ta iti meeting da nga imbaga na. Nagbayag matan dayjay a meeting. Ay, imbag denta medyo nausawa nakbasit iti nakaridep ta paray. Ay, wan nga nun pare. Mabalinay nga oray santa nga agtinulad. Anya nga tatirason ko ken ni Banang. Umaangot na nga agat arakak. Timbag ket inak makimitay. Ay, kit ibaga nga idinalpas ti meeting. Kit inawis na katimay sa kapitan. Ta agkasangay. Kasta. Ay, mayat dayta nga ibagak Anya ngay mga dati ibaga kinituyang ko pare. Agpungtot laki di dayjay. Ta saan ko akinadwaan iibangkat. Uray ko man unang balkot ka iti pulutan ta pangulbud mo. Kapitan kapay iti kasta nga itsuram. Nagdalos ti lupot mo a naggapu dito'y balay. Ita, nagdulpot kan. Ay, kwa. Mamati akadipay ita a meeting tinapanam. Kwa, kalpasan ti meeting. Inawis na ti may sa kapitan ta agkasangay. Kababain apaayak. Saan adakas nga uray awisen dakat ti asinuman? Hanggang timbangam kumamot ati panaginom mo. Kasta ti adanakom na. Adamat nakam ko. Mayroon ba ng dungaw? Ay, dinakman awagan iti dungaw. No kasta ti itsuram ang nabarbartak. Kung kunaklaan kinukas kalabungo. Nagungot ka pa'y. Anya ti indayamudom mo, inteng. Ha? Inton kuan, erwar ko tay balunot ka. Makita. Kwa. Saan? Saan? Saan bungo? Ay, dungo ko na kuma. No, Adda ka mat gaya mo na pong inting. Uray si ka. Ada ka mo dito'y kabildatan. Imbag pa'y ni Boyet, tauray ubeng, saan na pagparikutan,
Angam da kayo kan ni Kwarog, laklakayan kayo, ngam parikot kayo. Ay, kwa. Apay nga oray sakit na iraman iti saritaan niya, awan tay. Kasta ka no ti agpangamaan napong. No bartak ti angkel. Kasta mo ti kaanakan. Na, Iso adi mo idatultuladen anarawot iti arak ken pulutan, a? Una pong. Inaklagalay ti bayak kan nagbanit iti masida. May ranod tayo pa'y. Tuladen nyo ni Buyet. Ubeng ngam nanakam. Saan aparikot? Naawatan nyo? ay, kwa. Saan ang dungo? Tapno di natuladan ti kinamamartak ti apong ken kasinsin na. Saan adakas ti uminom? Nulakat, amo at timbangan. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.